Panunutik na sikat ay ayatik. Pinunpunuak na kurkuragam kaniya, hinepelak di gumura, jak ipakan. Imbes ngay ay wenak, santa inda danes na, kasta kadi hinapuno nga agya. Ayan. Hello ka ni Ate Princess Biagtang Biernes. Ayan, kasapay ka ni Ma'am Nancy Dakiwag, Sir Marlon Sacramento, of course, ka ni Tita Sunny Joy, Ate Mary Ann Rapacundudang, ayan, Tita Lovejoy Gilasha, Ate Berna Agbawa, Saan kumana siya ipabasulit, numaragrak kaayat kinlangin-langin, nasikat na lawag anang baybayan, sarak na umon nuwag tukan, umanay ken ka makita na iti maminsan, umanay ken ka tawag ken pangmumustan, uray nun na sakit pilit nga awatek, na panunutek nga sikat ay ayatek. Pinunpunuak na kurkuragam kaniya, tinepelak di gumura, jak ipakan. Imbes ngay ay wenak, santa inda danes na, kasta kadi